pengen jalan-jalan, Mak, pakai sepeda nyentang. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Entang hebat. Dadah Bang Entang. Dadah Bang Entang. Ini kan anaknya maling. Nuduh-nuduh aja. Pan. Loh. Karpet nyentong mana ya? Tadi kan tong taruh sini. Mak. Mak, lihat karpet entong nggak? Lihat, karpet yang boleh nyuri itu kan? Hah? Nyuri? Enggak, Mak. Entong nggak nyuri. Itu karpet terbang nyentong. Nanti pintong balikin ke musola. Maksud lo? Lo kagak nyolong tuh karpet, Tong? Ya enggak, Mak. Kan dosa. Aduh, maafin emak ya, Tong. Tadi emak udah kasihin ke Mpok Jenap. Abis katanya lo ngambil dari si Memet. Udah, Mak. Nggak apa-apa deh. Mungkin emang bukan rezeki kita. Maaf ya, Tong. Iya, Mak. Apa-apa. Bohong tuh si Jenap. Aduh, Mat. Aman. Aduh, Mat. Mana seneng banget kayak bikin sugi malah kayak. Ada apaan sih? Ini berani aja. Tenang, biar mama berisik. Kayak karpet bisa terbang, wush, kayak wush. Mana? Ya, yakin, busung golagokin ya. Ki mama kira bohong, ki bener-bener bisa terbang kayak gue. Lah, siapa sing kepengen buktiin naik ya? Tak piana syaratnya bayar 10.000. Ki barang langka cepret, barang langka cepret. Ayo sampai tunggak ini. Taus. Betul. 10.000. Terbang. 10.000. 10.000. 10.000. Terbang juga lah. Siap semua. Setir. Hei, dikira bus kali angkot. Kakek dialog, nakal. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Met. Pelan-pelan dong, Met. Abang kan nggak pakai helm. Memet mesti ngedapetin duit lebih. Masa duit 30 aku sih, Bang? Selamat. Hah? Bayar lagi. Met. Kan udah bayar ya, Bang ya? Iya, di bawah kan udah, Met. Iya. Pakai layar lagi aja. Mau kagak? Nih, rasain nih. Met. Seribu bisa. Rem. Ini nih, bayar. Bisa loh. Tahu nih, Jam susu udah bu. ya udah. Pelan. Pelan, Met. Benar, Bang. Emang apa yang bikin ramean sini? Ya lah mak sabar, Pret. Mamake kayak gue sekarang Prokerto. Nek ora heboh itu tuh mamake. Kayak aku duwe karpet sing bisa terbang lho. Emang bener. Buktinya mana buktinya?
Yaudah. Gue mau nyuruh Samin Salim nyoba deh. Coba Lim, Samin. Udah, Min. Nyobain. Nyobain yang bolanya Bang Gula. Gue kan Hansip. Itu buktiin nih. Gua takut, gua takut jatuh ntar. Ya, fast and set banget. Samin Salim. Pengen jalan-jalan mah pakai sepeda nyentang. Ya udah, hati-hati ya. Iya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Entang hebat. Dadah Bang Entang. Dah. Dadah Bang Entang. Naik sepeda kok terbang, Pan? Iya, Mak, Bang Entang. Hitungnya gede langsung. Bener kan berarti? Iya, bener. Si Mehmet mana? Mehmet? Hah? Dia udah merang orang nih. Mana? Cucian kali meres apaan? Peres-peres apa sih meres pret? Pak Sabar, jadi si Salim sama si Samin lagi terbang pakai sajadah itu? Iya. Wah, moga-moga aja nggak terjadi sesuatu yang kita nggak inginin ya. Kita doa aja deh, benar. Lihat aja nanti deh, lihat aja. Bang aja. Lihat, Entong naik sepeda terbang.
Bilang nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini satu contoh nih ya, kalau orang